lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Xebe Mabena a tsoniwa bail hi khoto ya Polokwane. Nhundzu leyi dyaka mamiliyoni wa tirhandi ku katsa mabazi ya ka Basco ya tshwa hi ndzilo eBarberton. Swilo swa palamende va lela Bafana tanihiloko xipano xi kongoma eAFCON 2025. Vakanela mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga eka SABC 2 ya xaneka chanel ya mahungu ya SABC leyi haxaka ka vahaxi bya DTT riperile. Xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo Lihlohonolo Chauke loyi a tivekaka hi ra Xebe Mabena u tsoniwe bail hi khoto ya Polokwane. Xin'wana xa swivangelo swa ku va khoto yi ale ku nyika bail i ku swibamu swinharhu leswi nga tirhisiwa ka vugevenga lebyi a hehliwaka hi byona a swi kumekangi. Xebe u hehliwa hi milandzu yo hlaya ku katsa ku ringeta ku dlaya. The accused victims were mostly his supporters, and the gigs that defense counsel referred to are held in public. Therefore, members of the public may not be safe in that as they approach him in order to greet him or whatever the circumstances, then such violent response happen to be unleashed by the applicant in the circumstances. Loko a nyika xiboho eka xikombelo xa bail ekhoto leyi a yi tele vaseketeri va Xebe, magistrate u tlhela a hlaya swihehlo hinkwaswo leswi Xebe a nga lungatana na swona, leswi katsaka ku va Xebe a tlhavi munhu hi bodlhela emankweni no xungeta wun'wana hi xibamu elubu wa homu. Sweswi u hehliwa hikuva a duvule munhu no tlhela a famba mafasiteri ya movha wa mutwisiwa ku va eladani ehandle ka Polokwane tin'hweti timbirhi leti nga hundza. Magistrate ni Xiozi u ri Xebe Mabena loyi vito ra yena ra ntiyiso ku nga Lihlohonolo Chauke a nga tlhela a tinghenisa eka vugevenga bya madzolonga nakambe tanihileswi vunyingi bya vatwisiwa ku va yena ku nga valandzeri vakwe ku nga leswi magistrate u rile na xikombelo xa bail. The court further again referred to the submission by both counsels and the state. They were quite informative, very clear and to the point. The court is further satisfied that the accused failed to discharge the honors that exceptional circumstances exist, which if considered by this court, it will be in the interest of justice that accused be admitted to bail. And having said that, the application for bail for the accused is hereby refused. Hofisi ya vuchuchisi ku nga NPA eLimpopo va amukele xiboho xa khoto. They failed to adduce the reason which can satisfy the courts to release him on bail. Ntlawa wa vutshila na swirho swa ndyangu va ri Xebe a nga khomangi hi ndlela ya vululami. We're not happy, we are quite disappointed, but what we can assure South Africans is the fact that this war is not even over, it's far from over. We are taking this matter to a high court. So eba mutimile baile ka magoba mmile ka ra toronko lo tse di tshitsa di a senyega o kisha and system ya rena South Africa ya re faila mwisho wa rena wa re faila o kisha. Xiboho xa khoto ya Polokwane namuntlha xi vula leswaku Xebe va byela khisimusi exitokisini va tlhela ekhoto hi nyanyana haxawa. Leswi nga humelela etempeleni leyi nga hodloka eVerulam en'walungu wa Durban vhiki leri nga hela swi vuriwa ku va vugevenga. Holobye wa miako ya mfumo Dean Macpherson u ri ndhawu liya yi ta nyikeriwa mavokweni ya ndzawulo ya mintirho ku endla vulavisisi hi vuenti xikan'wekan'we loko ntirho wa xilamulelamhangu wu hetisisiwa. Tempele a ya ha ri ku akiweni loko yi hodloka no dlaya 5 wa vanhu. Vurhangeri byi ta kambela loko ku ri ku milawu ya miako yi landzeleriwile, swipimelo swa vuhlayiseki ni muxaka wa switirhisiwa swo aka loko ku ri ku swi fikelela swilaveko. Mbuyelo lowu nga endliwa wu kume leswaku concrete leyi tirhisiweke a yi ri ya xiyimo xa le hansi ni tiphuphu a ti nga tiyanga, nakona plani ya muako a yi nga pasisiwanga kumbe ku va na mpfumelelo wo aka. Macpherson u ri ku byarha vutihlamuleri i swa nkoka ni ku tlhela a vula leswaku ku aka miako a swi nge pfumeleriwi laha Afrika-Dzonga. U ri mfumo wu ta tikisa loko swi ta ka ku veka tihlo ku sivela timhangu leti fanaka eka mundzuku. The site has now been formally classified as a crime scene, and once
the final operations are concluded, it will be handed over to the Department of Employment and Labour to continue with statutory investigations alongside other authorities. These preliminary findings underscore the seriousness of this incident and the importance of a thorough, coordinated investigation to establish exactly what went wrong, who is responsible, and how similar tragedies can be prevented in future. The final determination of the precise failure mechanism will be made through the detailed forensic investigation, as multiple potential contributing factors remain under examination. Ndhawu leyi muako lowu nga wa eka wona Verulam en'walungu wa Durban vhiki leri nga hela yi hlambanyiwe tanihi ndhawu ya vugevenga. Holobye McPherson u ri loko ku phalala ni ku lavana ni lava nga pfaleleka swi fike makumu, ndhawu leyi yi ta nyiketiwa ndzawulo yo thola ku endla vulavisisi hi vuenti. Holobye wa miako ya mfumo u hundzisele vulavisisi bya ku aka kereke ya le Verulam eka holobye wa maphorisa wa khomela Professor Feroz Kachalia, laha a kombelaka ntirhisano wa swifundzankulu swimbirhi swa KwaZulu-Natal na Western Cape. Vulavisisi byi ta endla hi ntlawa lowu katsaka swiyenge swimbirhi, xiyenge xa maphorisa xa Western Cape laha va nga ta lavisisa muako lowu nga wa Air George lembe leri nga hundza, ni maphorisa le KwaZulu-Natal lava nga ta lavisisa mhangu ya le Verulam. Eka mhangu ya ku aka muako wa swithenzi swa mune vhiki leri nga hela, 5 wa vanhu va dlawile ni ku tlhela ku vaviseka vo tala. The purpose of this request is not to replace local investigative capacity, but to strengthen it by drawing on experience gained in a similar tragedy, particularly in navigating the technical, evidentiary, and regulatory complexes that arise in cases of major structural failures. Holobye McPherson u tlhele a ku vurhangeri byi fanele ku kuma laha switirhisiwa swo aka swi nga xaviwa kona, ni leswaku i khampani yihi yi nga aka ku sivela timhangu ta muxaka lowu. Vaaki va le Kamagugu kusuhi ni le Mbombela eMpumalanga va ha chuhile endzhaku ka kumeka ka mintsumbu yimbirhi endlwini yin'wana elokixini leriya. Mintsumbu leyimbirhi a yi se sungula ku onhaka. Maphorisa va ri yindlo leyi ku nga kumeka mintsumbu eka yona a yi khiyiwile kambe nhundzu hinkwayo yi tekiwile, kambe a swi tikombi yi tshoviwile. Ku humelele mhangu yo tsema nhlana eka Magugu eMbombela. Eunice Mahlodi wa 64 wa malembe hi vukhale na Dineo Masuku wa 20 wa malembe hi vukhale va kumeke va lovile, leswi vilerisaka vaaki. Va ri vugevenga byi tlakukile elokixini leri. There is a lot of crime in Kamagugu. Many people are complaining about this crime. They're breaking in their house. Even my house, they came. Kamagugu is very quiet and easy for criminals to break into houses. A lot of people are complaining that the crime is high and there are a lot of break-ins. But murders are not common in the area. Maphorisa va ri mbuyelo wa vulavisisi eka ku dlaya loku byi ringanyeta leswaku va dlayiwe hi ku kamiwa mikolo. Police, when we arrived at the scene, what we found, the doors were locked, and then we asked the Mbombela disaster to assist. When we opened, the house has been ransacked, and the lady was found half naked. The old lady was found half naked and laying on the down, facing down. Then we proceeded to the bedroom when we find the 20-year-old girl being tied, hands tied with a cable tie. It is suspected that she might be have been strangled, but we are still investigating. However, in the bedroom, there were also traces of blood stains that we find. And what is missing is their cell phones are missing. Maphorisa eMpumalanga va ri va karhi ku lavisisa mhangu yo tshwaka mabazi ya 10 ya ka Basco eBarberton. Mabazi ya tshwe ndzilo ya lo paka eDepo. Mutirhikulori vika leswaku lexi nga tshivela ndzilo a xi tiveka. Kusuka eBarberton, Nhlamulo Mabasa.
Khume wa tibazi ti tshwile loro. Kwalomu ka madzanadzana wa vaaki eBarberton a va ri hava bazi ro ya hi rona emintirhweni mixo namuntlha. Tibazi ta Buscor ti tleketla kwalomu ka magidigidi wa vanhu eka tindhawu to hambana laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Khampani ya bazi yi vule leswaku va lahlekeriwile hi mamiliyoni wa tirhandi. The value, replacement value, sweswi train bus is 6 million rand. Yi ta hambana hi ku ya hi ti-age ta ti-bus leti. So we are looking at between 50 million na 60 million ya leswi nga lahleka. Kambe ehenhla ka swilo leswi ku na michini ya ticketing, ku na cameras, ku na auto track system leyi yi monitoraka bazi. So the extras ka bazi yin'we ni langutele around 70,000 kwala ka 700,000 loko ti hlaya hinkwato hi leswi nga lahleka. Eka nkarhi wa sweswi va kumile xitshunxo ku kota ku pfuna vakhandziyi. Hi tirhisa ti-spare bus ta ti-depo letin'wana. So lava nga ta karhatiwa ngopfu hi hina internally because swi lava se ku cinciwe matirhele hi ze hi kuma tibazi tin'wana. Vumakheniki va tirha navusiku leswaku tibazi ti suka ti ri ready na nhlikani hinkwawo ti va available ka ti-passenger. Na loko ke hi ku tshuka hi kume puncture yeleyo se swi lava vamakhenika va tsutsuma va ya lunghise puncture ku na ku rhumeliwa bazi ya spare. Kambe ke hina tihlo ra hina ri le ka passenger. We'll make sure ku passenger u hlayisekile at all times. Maphorisa va le ku lavisiseni. Ka sweswi a hi ehleketeli ku nkarhi wun'wana ku nga va ku ri na loyi nkarhi wun'wana a nga sungula ndzilo lowu, kambe ku na xipano lexi xi nga kona ku va xi tirha ntirho wolowo laha swi nga endleka ku va na loyi a nga na voko kumbe ku nga va kumbe ndzilo lowu nga ti sungulela, kambe sweswo hinkwaswo swi veka mavokweni ya vona. Ha swi tiva ku MEC wa transport la xifundzeni xa Mpumalanga na yena hi humese xiviko hi pfumelelana na xona leswaku hinkwaswo sweswo swi ta lavisiwa. Buscor yi vule leswaku va engetele varindzi eka tindhawu hi ku angarhela laha ku tshamaka tibazi. Nhlamulo Mabasa wa Mahungu ya SABC eBarberton. Loko hi ya mavhengeleni ya eEastern Cape laha maxelo yo biha ya nga siya vaaki va ndhawu leyi va ri hava ku tumbeta nhloko. Malanguta mahungu eka SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo hi Nhlokonolo Chauke loyi a tivekaka hi ra Xebe Mabena u tsoniwe bail hi khoto le Polokwane. Xiboho xa khoto xa namuntlha xi vula leswaku Xebe u ta dyela Christmas exitoksini ku fika loko a tlhela ekhoto hi n'hweti ya Nyenyenyani a xawa. Vaaki va le Eastern Cape lava nga onhakeriwa hi tindlu endzhaku ka maxelo biha va le ku rileni. Va ri swi ta va tikela ngopfu ku tlhela ka vutomi bya ntolovelo endzhaku ka khombo leri. Vaaki vo hlaya va ndhawu leyi va sele va ri hava ku tumbeta nhloko. Maxelo ya xidzedze lexi a xi famba na mpfula ya matimba ya hlasele tindlu to hlaya ta le hansi ka masipala timbirhi exifundzeninkulu lexiya. Timasipala leti nga khumbeka ti katsa Raymond Mhlaba na masipala wa Amahlati. Ku na swiviko leswaku masipala wa Metro wa Buffalo City na wona wu hlaseriwile laha tindlu ti nga hahluka. Hambiswiritano a ku na swiviko swa lava nga lova eka khombo leri. Vandla ra MK ri vula leswaku ri nge tshiki ku ya etikhoto kumbe ku mangala emaphoriseni loko va vona mafambiselo yo biha eka mfumo. Vandla ri vulerisa hi ku baleseriwa no dlawa ka n'wana wa 16 wa malembe a ri ekaya ka vona. Va ri ematshan'wini no tengisa vadlayi, NPA va lange ndlela yin'wana leyi a yi nga fanelangi. MK Party va sola mafambiselo ya nhloko ya vachuchisi tiko hinkwaro Shamila Batoyi eka mhaka leyi naswona va n'wi mangalerile. Despite the existence of clear forensic and ballistic contradictions, the sworn evidence shows that
these contradictions were not pursued prosecutorially. Further investigation was not insisted upon, and allegations of possible scene manipulation were not tested or interrogated. As a result, the killing of the minor was never subjected to proper judicial scrutiny, and the matter effectively collapsed without the evidence being ventilated in open court. These omissions give rise to a reasonable suspicion of defeating or obstructing the administration of justice. Ntshamo wa Nkabinde wu ta mahlweni Sunguti lembe leri taka. Ntshamo lowu ehansi ka vufambisi bya khale ka muavanyisi wa khoto ya vumbiwa Bess Nkabinde wu lavisisa loko murhangeri wa vachuchisi eGauteng South Advocate Andrew Chauke a lulameriwile ku fambisa hofisi liya. Chauke u mangaleriwa ka president hi nhloko ya vachuchisi tiko hinkwaro Advocate Shamila Batoyi. Kambe Batoyi a nga ha lavi ku ya mahlweni no nyika vumbhoni ku nga leswi ntshamo wu boheke ku pfalela ku hela ka lembe nkarhi wu nga si fika loko magqwetha ya ntshamo va ha lulamisa yin'wana mbhoni leyi nga ta landzela. When this sort of thing first unfolded, we saw it with the Zondo Commission inquiry as related to then President Jacob Zuma. And a similar stance was taken, but in that case, just didn't present himself at the commission. And we saw that there were dire consequences. Now, as much as, Justice Nkabinde did say that although this is not a court of law, there are rules that go along with it. And we must not lose sight of the fact that Advocate Batoyi is not a lay citizen. She is the National Director of Public Prosecution. She's quite schooled and quite practiced in the ethics of law and decorum, and should have, I think, given the Commission the due respect it deserves by presenting and making a formal application for being excused. And then, her reasons came out after the fact when she was summoned back to the Commission. Namuntlha ku ri siku ra nkosi ra Marinus Flam van der Merwe loyi a nga dlawa mavikinyana lama nga hundza. Van der Merwe a tiveka tanihi mbhoni kumbe witness D eka ntshamo wa madlanga lowu lavisaka manyala na vukungundzwana exiphoriseni. U duvile wa mintlhanu lowu nga hundza emahlweni ka nghamu yakwe na vana. A ku ri ku lelana ka mahlomlambilu, ndyangu wa yena wa tikeriwa, vanghana va yena na swirho swa miganga va n'wi xixime ro hetelela, kasi nsati wa yena i n'wi lele hi marito lawa ya khumbaka. Thank you for doing everything for us, Grayson. I want Daddy to come back. Love you, Daddy, Oliver. Babe, where do I begin? Our story started online with you inquiring about photos of you and the boys. Me didn't see your motives. For the moment we met up that first night at News Cafe, I knew my heart was fated to be yours. Our love wasn't your typical whirlwind romance, and it was often a love no one else understood. But it was ours, and even in the worst of times our love was pulled back tightly and kept our light glowing brightly. Through the good and the bad and absolutely horrific, we always found each other. We've always found each other's hearts, and I cling on to that today. Not only are you the love of my life, my real first love, but you are the father of our beautiful boys, and no one can take that ever away from me. Maphorisa va ri ku lavisiseni ka madlawelo ya Van der Merwe a va khome vanhu vo karhi lava a ku ehleketeleriwa leswaku va nga pfuna hi vuxokoxoko, kambe va hetelele va ntshunxiwa. Maphorisa a va ri karhi ku langutisa nkandziyiso wa CCTV leswaku va ta twisisa madlawelo ya mufi, naswona va ri a swi le kule ku va khoma vadlayi. Ka ntirho wa ku tsundzuka mufi a ku ri na swirho swa ntshamo wa madlanga. Mali ya laha kaya randi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 659 cents, mpondo i 22 rand 30 cents, euro i 19 rand 61,
kasi pula tiko na Botswana i 1 rand na 17 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,334 a ounce, platinum i $1,907 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $59.73 hi mphongolo. Bafana va teke rendzo namuntlha va kongoma eMorocco. Mudzaberi Hugo Bruce u veke kahle rivaleni leswaku ntlangu wa wo sungula vo boheka ku hlula. Bafana va sungula mphikizano hi ku ombana na Angola hi Msumbuluko edorobeni ra Marrakesh. I think it was important for us to get the friendly yesterday because we've been preparing very well ever since from the 8th. So we needed to see ourselves where we are in terms of preparations. And yesterday you could see the glimpse of everything that we've been doing, and hopefully we can get better in the coming games when we play our first game against Angola. I think everybody is very excited when you can go to AFCON and you still know that next year you can go to the World Cup. Then it's a fantastic period for the national team, for South Africa. So we are very excited too. In our lifetime, we've seen all our men's team qualifying for big tournaments. They brought trophies in the continent, they've qualified for the World Cup, and that's why we're here. We really believe that they deserve the accolades, they deserve our support, our well wishes. I mean, the sacrifice they're making is massive. They will not see Christmas, they will not see New Year if they proceed. And they're doing this for the country, so that is why we felt that they can't just go quietly. We should come here and wish them well, and I think they'll bring back that trophy. Vakaina utira mina imusa mabunda kasi ndlela leyo makuma Mahungu namuntlha na ya vhiki leri tsitsi va loyi ta landzela na xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele hi khensa ku va milangutisile. Na khensa ku silo nkarhi Mabunda a helisa ku xiyimo xa maxelo xi tshamiseke yini hi rhanga hi maxelo ya madyambu ya namuntlha ku languta timpfula eka tindhawu to hambana mara ta tiko 80 chances ta timpfula leti nga languteriwa exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Mpumalanga kasi ku languta exifundzeninkulu leswi nga en'walungu leswi katsaka Limpopo Northwest ku katsa na Gauteng kona 60 chances ta timpfula leti nga languteriwa kasi siku ra mundzuku i xiyimo lexi fanaka loko hi languta kwele exifundzeninkulu xa le Gauteng na kona 60 chances mpfula leti nga languteriwaka leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku nga va ni mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta xifundzeninkulu xa Free State, Gauteng, Northwest, Mpumalanga ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo kasi i xiyimo lexi fanaka ni le ka siku ra mundzuku kwa languta mpfula tilo ku katsa na xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal leswaku maxelo xifundzeninkulu ya tshamisekile hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng Bronxspread 15 ku ya ka 26 languta Springs yona yi ta va ka 14 ku ya ka 24 Johannesburg yi ta va ka 14 ku ya eka 24 hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo hi languta tindhawu to fana na Giyani ka Malamulele Gumbani Mukhomi Phapazela na kona ku ta ku ri ni maxelo ma kahle swinene Musina yi ta va ka 21 ku ya eka 29 kasi languta Polokwane yi ta va ka 16 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta data fana Vukukuza 19 ku ya ka 23 u languta Mbombela 16 ku ya ka 23 languta Emolo 15 ku ya eka 18 languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ma kahle swinene Ulundi 16 ku ya ka 20 Richards Bay 17 ku ya ka 22 Pietermaritzburg 14 ku ya eka 18 languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape maxelo ma kahle Muletswane 12 ku ya eka 28 kasi languta Komana yona 12 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape maxelo ma kahle swinene na kona languta tindhawu to fana na Fredendal 14 ku ya ka 33 then Williams 15 ku ya ka 33 languta xifundzeninkulu xa Northern Cape maxelo ma kahle swinene Kurumani 18 ku ya ka 31 Kimberley 18 ku ya ka 33 languta xifundzeninkulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle laha nga ta ka ringana mpfula Kroonstad 17 ku ya ka 28 Bethlehem 15-24 languta xifundzeninkulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo ma kahle laha nga ta riwa timpfula Mahikeng 16 ku ya ka 28 Rustenburg 19 ku ya eka 26 Potchefstroom yona yi ta va ka 16 ku ya eka 26 kasi laha ku ta Klerksdorp yona yi ta va ka 17 ku ya eka 28 laha ku ri maxelo mukhamelo wona ka madyambu namuntlha ra perile.